Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, ti umuna pa sa ti makalawas sa pakasaritaan anapauluan. Palubusan na kuman. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayan. Love alive, I can't forget you anymore. Oh, kumusta kayo, anak ko? Kumusta kan? Okay, Mat, Papa. Kumusta kayo kan Rimo? Awan parikot, Papa. Nasayaat kami, Mat. Sigurado ka? Uwan, Papa. Oh, Apay, ada ka di panagdwa-dwayo, iti kasasaad ko, ano panaglangin mo, kaniri mo? amo Milana. Iti may sa alalaki. Awan sa bali amay sa atarigagayan na mga asawa no saan ati maadaan iti anak. Ha? Ketamkek, aday tanto ti pakapanunutan ni Rimo a sumapol, iti makaipaayken kwa na iti anak. Saan mo't siguro, Papa? Tamarik nakmat, tinapod no apanagayat na kanya. Nasayad lang no kasta. Marutawon yun ngagdindin na nga maging gayta, awan pa'y anak yo. Kan may sakalo pa sa kunap. Katituurain ton ka anuman, san mo ang maipayan iti anak? San ka di? Uwan, Papa. Saan nga ta, day tanto ti mangidurun ken kwa na, asumapol iti babae, ang makaipay ken kwa na iti anak? Asaan mo ang maipay ken kwa na? Saan asumina iti panunod ko? Tinasaw kanyak ni Papa. Maaramid nga taniri mo kanyak tejay. Aklunag. Saan ko ang maipaayan iti anak? Ngumumtas ka diday ta arason. Tapno liputan nak. Sa bagay. No panunutan. Kas lang aawan sirbina, di pa nagtindin nami. Takas lagkawaw, ti balay mi. Gapu iti kaawan anak mi. Ngam basol ko kadi. No nagbali na kakastoy. Pakabasulag kadi. No may saak alupas. Saan ko may ladawan ti kinaragsak ko no kadwa ka? Kasi ita ka nito. Hanyan. Diyan may ladawan ti nalaos a kinaragsak ko. Oh, una yan nga irot ti arakap mo kanyak, love. Apay, saan mo akaya ti maarakap? Oh, apay kit din na saan. Kinapudno na. Kaslak may taytayok iti kaulpan. Itinalaos aragsak ko. Amano kon namlang dayta. Oh, pudno ti bagbagag. Makabartak ti ayat mo, Carla. Marinak mo't kidi ti bara ti panagayat mo. Carla. Sabay na ko ma, tagnanayon ka iti sibay ko. Di na ko man pampanawan la. Lading hitag. Ngam amo matiga po na adi mapasamak dayta. Saan ka di? Amo ka? No kasta nga rod. Maawatan na kumangarod a kanayon, Carla. Dayta lang tikid kidawag apaborkan ka. Kanayon mat kat sipod pa idi. Maawatan ka. Ay ngam kidawag amabalin ka di. Dito'y ka nga agpatnag ita. Anya? Please, pangaasim tapat gam ko matikid daw ko kan ka.
O sige, patgak tikid daw mo. Ang saan to ko man na maulit pa ya. Tamo mo tiga po na. Pinaragsak na unay-unay rin mo lang. Ti cellphone ko. Hmm. Adaw mawawag kat... Oh, apa yung di mo sungbatan? Sino ti umawawag? Ako, ni Ella. Apay nga rin adi mo sungbatan? Saan ka nagdanag? Maawatan ka man? Apay nga nagtip mo? Amok mat. Kat uray ko na mamawatam. Amok ka na sakit tinakam mo. Uwan, oray ko nagtikas jay. Nasakit nga agpaiso. Ngam, awan gapo nang agsakit tinakam ko. Gaputa, sabi takmat lang itibiyag mo. Saan ka kumangagsarita iti kasta? Agriring man na ita. Sungbatam ko man. Sige. Mapanak iti salas takno jak mangag ti pagsaritaan niyo. Ako, Carla, mabitlaan. Mawanan. Di na kuning kaskaso. Kasano da ito yan? Kasano a panawak ita ni Carla? Girl, I need you. I need your love. Apay nga taat di sungbatan ni Remo ti awag ko. Itay pa nga umawawag ak. Anya nga tanti napasamak kan kwa na. Baliwak manin nga awagan. Aday ka. Nagringan. Sungbatan na ko ma. Madanagan akpekiti. Ang mga nanyamat din ay napasamak kan kwa na. Hello? Agyaman na. Tasin nung batang matlang tawag ko. Madanagan na kita yan. Tadi mo sungsungbatan. Apay nga may napagdanagan na kaya. Awan mo't dakas a napasamak kanyak. Kasano? Saan mo matasungbatan tiyawag ko? Nalobat nga ron ti cellphone ko. Sungbatak ko maitay. Iso nag-charge sakpay. Kasta ka di? Damat landline yun dita? Naawan nga roden iti panunot ko. Kaputan na gato, tinasken nga iligpas ko. Ngamrabiin. Ag-overtime ak nga rod. Kan amangan no marabyanan ko na eh. Iturog kon dito, itamangan no may sugalak ngagmaneho. Kat anya pa iti mapasamak kanyak. Iso Sana bale. Italang mo siguro da ito. Sige nga Rod. Ituloy mo tar aramida. Sige nga rod. Agyaman nagtamaawatam ti trabaho. Anyakit nga Rodan. Sige, good night. Sige, good night. Love you. Love you more, honey. Oh, anyat mapaspasamak ka, Carla. Love. Saan ka kadi anaragsak ta agpatnagak iti din nam ita? Oh, apa yan nagsinahay kay tinaunag? Amok latan. Ada di mo nagustuhan saan ka di? Ibang kumano niya dayta? Sangit ka matan. Ada ka ti basol ko? Maawatan ako man. Oray ko nakadyak rubong ti masakitan. Tsak maliklikan. Gapo iti sasadok ken ka. Primo love. Amok mati lugar ko iti biyag mo. Nasakit ti kinapod no.
Saan ko akabukbukudan ti ayat mo? Kasla, nasugat ti puso idinangag ko nga imbalikas mo ti I love you iti asawa. Carla, Amo, awan karbang ang agimon. Winog sakit tinagam na. Ngam, tiyak malapdan ti bagi. saan kong amo? Nangag mo gayam. Tawag lang ang masakitan. Rimo. Adda anak mat itirik na. No pa'y amok no anya ti kasasaad ko iti biyag mo. Akas iti nakunag. Sabi takla ken ka. Carla, Iso ano mabalin? Pumanaw ka. anya? Please. Please. Maawatan na ko man. Juan, maawatan ka. Hindi pa lang. Nasakit gayam. Ibabagam ngay ayatan na. Ngam, kapay sa bali ngay ayatan. At nakabingay ko, di tayat mo. Di tapuso. Nasakit gayam no, at nakabingay mo. Kan sigurado akas ta ti marik na ti asawam numamuan na. Nasakit gayam. Rimo. Ayatan ka, Carla. Gustunan, saan ka ngagsangin? Kadyak kaya't makita ka akas ka. Sorry. Hingam. Tiyak namin. Markadan tirik na. Carla, Saan mo kaya't nga ang sakit tinagam ko? Ngam kasta ti mapaspasama. Maladingitan na kan masya nang inibugod ko abagi. Apayakas to'y tinasnastrak ko. Masakitan ako unay. Iso pangasim. Pumanaw ka paila. Carla, Pangasim. Kaya't ko tagmay-may sa... o sige. No day tati ko nam. Ang amlaglagi pam. Ay ayatan ka unay-unay. Nagsayahat ko man na danggan tano siya lang ti pangibagmanga. Ngam tinakas na. Dua kami di tapusong. Dua kami apang ibagmagami ti daita. Carla, Manyan. Anyo na nagsakit. Na makabingbingay ang lang iti daita pamatag. Girl, I need you. I need your love. Kunak man no maturog ka ni di opisina yo. kuma, ngam nabanugag. Kahit ko ti makaina na itius to. Kahit ko ti maturog. Sige, sumrak ka nga rodan. Mariknak ti bannog ko. Saan mo ayila dito sofa Mabitlaan ta, pasutik da kita sapatos mo. Kalpasan na, sumrak ta ni tisilan. Masapol nga agida ka anasaya at iti kama, tapno makain na ka. Agyaman na. Awan maibaga kiti panangisikasong kanyak. Nakadungdungo ka. Anyakat nga rodan, asawa ka nga ron. Kang runaan na, ay ayatin ka unay-unay, honey.
Ella, Amok, akasta kamat kanyak. Ay ayatan nakmat. Nung pa'y ada parikot iti biyang ko. Ella, Lading ita. No saan ko ang maipaay dayta, ani. Uwan. Sorry. Ngam saan ka ang maipayan iti anak. Gabuta, ada diferensya ti matres ko. Nasaya at manta na idawas ka anak ko. Uwan, mama. Mailiwat mo't kada kayo. Mailiw, wano ada parikot mo. Ha? Ada siguro sa anyo ang nagkinaawatan kinirimo at ya. Awan, mama. Ngam kahit ko lang tagpalabas iti kanito. Ken, agyanak pa lang dito eh. Anya, Uwan, mama. Nangalak iti bakasyon ko. Mariknak akasla na bambanugak. agpudno ka man kanyak. Ada parikot mo anya. Mama, awan tao nga awan parikot na. Ni ka di rimo, Ne, awan, mama. saan kan nga aglibak anak ko. No pa ijak kanunungan ti relasyon nyo. Amok nga awan maaramida. Saan ka amalapdan iti kayat mo? Amok analaos ti panagayat mo kenrimo. Iti laksid ti kinapudnong addan asawa na. Asaan mo amabukudan ti panawen ken panagayat na. Mama, amok magdayta. Ngam addamot pamabasol ko iti bakik. Iti riknak. Tanagado ti sabali. Iti pa'y adda sungsungbatan nan kan saanan anawaya. Tinakariknak iti kastoy a panagayat. Maawatan ka. Ngem kayat mo kadi, ti agbalin akabit iti agnanayon. Ti makibingbingay iti panagayat ti maysa a lalaki. Saan, mama? Ngam, anya nga ro ti mabalin ko. Matlagayam. Napintas ka, ken ubing ka pa'y anak ko. Nalaka nga'y baga ti panakisinak, mama. Ngam narigat nga aramiden, tan nasursuro ko nga inayat ni Rimo. Katukat tibiyag ko day tang ayat. Kat ipatay ko lakit di, no isut mapukaw ko itibiyag ko. Ngem ammom aminama agday tanga ayat. Aglanglangoy ka iti basol iti kastangar aramidam. Da kayo adwa. Mama, Saan pa'y anala daw ti amin anak ko? Mabalin mo pa'y nga ilintag dayta. Agpanunot ka kuma. mama, Kayat mo man wenno saan. Masakitan ka. Kasanon, no maamuan to ti asawa na dayta a relasyon nyo. husto ti ko na, mama. Imbagak nga umayak at palabas iti oras. Kan paginanaan ti panunot ko. Ngam, sermon mat ti aramiden nyo. Saan ka kumaa makaluksaw, anak? Kayat kalaeng apalagipan, ken ilisi iti agnanayon a basol. Tuy ibagbaga ket pagimbagam, ken panangisakit ko kas inaam. ada akong dito'y apartment ni Carla. Ang aguray ka. Nakapadlak iti ruwar. Kaya't na asawan, awan ni Carla. Ken, apay adi nasungbatan ti awag ko. Anya ti kayat asawan da ito'y.
Pimanaw ni Carla. Girl, I need you. I need your love. Adda akon dito'y apartment ni Carla. Ang aguray ka. Nakapadlak itirwar. Kaya't nasawan awan ni Carla. Ken apaya di nasungbatan ti awag ko. Anya ti kaya't asawan da ito'y. Pimanaw ni Carla. Adda nagsardang alungan iti batong. Sinurot na ka diniri mo? Anya teramidag. Makisina ka din kenkwan. Anya teramidag kita. Ibaga ka din kenkwan alipatan na kon. Agsina kami. Apalubusan na kon. Ano tirong bang aramidag? Nana, mabalin ka di akasarita ni Carla. Mabalin ka di Remo. Sardengamon ti anak ko. Ang ayatak ni Carla, Nana. Kalukwan day ta. Kasano nga ibagam nga ayatem ni Carla? Kitatan asawam. Saan ka kadi amasyan kan kuana? Nana, Daddadaelem ti biyag ti anak ko. Kat no talaga nga ayatem ti anak ko. Palubusam kuman. anya? Pangaasim Remo. Siya kumati denggam. Sardengamon ni Carla. Sakbay asyak ti mangibaga iti asawam iti may papan iti relasyon nyo ken Carla. Anya? Aramidag ti imbagak, no di mo aramiden ti ibagbagak. Palubusamon ni Carla. Nana, Ikit di puskol ti rupam. Agasam dayta. May turad mo pa'y ti sumango kanyak. Idin to tat tinaktakaw wenno may parit ti relasyon nyo ken Carla. jak maaramid dayta. Anya katasanan. Nga oray maamuan ti asawam tar aramidap. Ibagak ken karimo. Maaramid ko ti imbagak. Kat sa anak amang rabrabak. Tadyak kayat nga agnanayon nga aglangoy ti anak ko iti managbasol ngaya. Ladingitag ti inaramid ko. Ngamda ito'y tilaglagi pa. Kadamo ka, amaawatan nakto. No si kakat may san ngay na. Awan ina nga gusto amay rubo iti dakas ti anak na. Dikit di puskol ti rupa na. May tured na pa iti sumango kanyak nga inap. Idin to taam mo na kat agdadata abasol ti relasyon nyo adwa. Mama? Padita. Saan kamot nga anan-ano? Saan kamot anat ay adisimango ken kuana? No nabaulam ti saan asimango ken kuana iti may sangal daw. Mabaulam ti duangal daw. Makalawas, makabulan, makatawad, aging ga iti agnanayon adi mo makitkita. Saan ko apat yan? Aga po iti saan yun to apa nagkita. Kat umdas nga ipatay mo daytan. Basta panunutem akabit na kalaeng. Amakibingbingay kalaeng. Kat iti uray inton kaano man.
Saan mo mabukudan ti imatang ken panagayat na? Saan ka ngagsangit? Ti rumbang asangitam ti managbasol a relasyon. Taawan tot masakbayam ken awan maganap mo. Ngem ket di, tungpal biag a basol. Mama. Ulitek, anak ko. Daytoy ibagbaga ket pagimbaga. Ken panunutem kuma. Di adal ka. Ngaman niya tinarabin mo. Ngem saan pa'y analadaw ti amin. Baliwam ti mangrugi. Amok, amasarakam tumatlaang ti lalaki, amay karilaunay di taayat mo. Girl, I need you. I need your love. Anya nga ruti blanom, nuko na madumagdag kal di altab mo nga adan pagloglokwan ni Rimo. Doktalag, papa. Kasi ta, kunak no simrak iti opisina da ngam awan kanong matijay. Makitam. Ngam nakasagana akon, papa. Oras nga anda natuktalag. Palubos akon. Anya, Nasakit man nga awatan. Ngam ad-adaan na sakit. No amok lang arudan nga ada kabingay ko. Kat sa anak pailaan nga umadayo kan kuwan. pulos nga min nadyak namnamaan nga da diferensya anak ko. Saan ko mat nga amo, papa? No amok la ko ma. Asaan ko ama ipaayan iti anak ti lalaki nga ayatak. Sa anak la ko man, anak ikalay sa kan Rimo. Saan mabalin adi ka makapagsarita kan Carla? Tiyak kabailan mapukaw iti biyag ko. Ditoy. Sa anak nga umadayo dito'y lugar da. Aglalo iti balay da. Dito'y makitak normal. Uray anyat mapaspasamak. Nasken makasaritak. Adda nagsardeng motorsiklo iti batog da. Sino nga tadayjay? Lalaki. Dayjayan. Napan iti balay da Carla. Ni Carla tinangilukat iti ridaw da. Simrak ti lalaki. Sino nga tadayjay? Saan mabalin? Uray anyat mapaspasamak. Saan ko nga ipalubos nga adda sa bali nga agtagikwa kin ni Carla. Uray pakatayak. Magnapay nga umuna itirabaw ti bangkay ko day ta lalaki. Sakbay agaw na ni Carla. Ti cellphone ko. Ni Ella ti umawawag. Hello? Rimo, han? Ayan mo? Di mat ko nakasimra ka kiti opisina itay. Kasano simrak ka ako nam? Imawag ak ijay, kat kunada nga awan ka may ijay. Apay? I-check up nak ka di? Saan? Imawag ka. Tay ibagak kumado magasak nga umuna iti opisina. Sakbay ama pa na ijay mall.
Ah, Asidang ngamin iti multi-opisina yo. Pasensya ka, ano di mo nagustuhan di naramit ko. saan nga iti dayta? Siyak ti rumbang agkid daw iti dispensar. Kilaat ngamin nga da breakfast meeting ko. Iso ajak na ipakaamukan ka. Okay lang. Sige nga, Rodan. Aramido mo ti trabaho. Bye. Bye. Pumanaw ako dito'y. Ang mga nuan niya pa iti maaramid ko. Dak magustuhan ti na imatangag. No siyak. Di da pastrakan. Ngam no sa bali. Mismo pa'y ani Carla tinangilukan. Saan ang mabalinda ito'y? Anya kadit na pasamak yung agkayang kan Edmond. Nakapigpig sa tiboses mo itay agsarsarita kayo. Pinapanaw mo matlata na kasla na nga bugiti aso. Kas di ti rumbangkin ko na, mama. Man nakibiyang. Man nakibiyang ko na. Wan, awan ti asino man ang makibiyang iti pakasak ng ti pusok. Nga agpapan kanyak nga inam kasta. Lading itak, mama. Ngam, bukod ko arik na daytoy. Pakasak ng ti pusok. Wan, pakasak na ngagpaiso ti puso. Ngam saan nga umno? Saan amay kanataday ta arik na? Tabasol ti panagayat mo iti addaanan na sawa. Basol ko kadi, no isut nakariknak iti ayat. Nalawag a basol. Tasaanan anawaya ti tao nga inka inayat. Isaksakit na kalaang ni Edmond. Nasingpad abaro. Kas may sa agayam, di nakayat amay rubo ka. Agyaman ka kidi, ta isakit na ka. Ay, saan apa nang isakit, mama? Pan nakibiyang, kan awan karbengan na. Ay, saan ko nga mo? Di adal ka mati kunak. Ngam nagbalin ka amaag, gapu iti dayta ubaw a panagayat. Panagkunam Astonan, mama! Ah. Saan kayo agdanag? Tapno awanan sermonan nyo. Agsubli ako ni iji apartment ko. Anya, apay anak ko, awan ka din serserbik ga inam. Saan akon anapatagkan ka? Taawanan apulos ti denggam asao? Linaksid mon, anaming pinsan ti kinainak? Pakawanan mama. Tandak ngamin ang maawatan. Ay ayatak neri mo. Kat umdas nga ipatay ko na mapukaw ko iti biyag ko. Maawatak ti adaarik nam anak ko. Tanapadasak mo tinagayat. Tila ang parikot. Kat adan agikot kenkwana. Adaanan asawa. Kayat mo asawan. Kayat mo akabit ka iti agnanayon. Dayta ko mati panunutem anak ko. Aramatem mati panunot mo. Saan laeng at apuso? Girl, I need you. I need your love. Kunak man no, ado ti aramidam ako na medya opisina yo. So, anasapa ka arin mo ritay. Medyo nasakit ti ulok. Iso ang nagawid a kadagos. Linipas ko lang ti meeting ko. Kayat mo ta, masahiyan ka, tapno makaginawa ka? Saanin? Makaginawak mat nga tanong may turog ko.
Iso O sige. Sumragak pa iti silid ta. anya ka tayo mapaspasama kiti asawa. Sa bali ti madmadlaw ko kinkwana iti kalapos Saan ka ba to? Wano babante adi makadlaw. Makarik na hakmat ka. Saan mabalin? Nga aguli makaklatan. Nga agkumagaklatan iti suli ako nada. Naskan amamwak na niya daytoy. Sapay lang ma. Tawan takas amaduktarak. Isun sa daytoy timbaga ni papakanyak. Pimay sunsan. Dayta tinadlaw ko. Kan napasamak iti kalabas, papa. Di husto, timbagakin ka. Kanayo na marabyan na sumangpat. Porque nag-overtime ka, no? Uno saan? Masapa arumar. Tada breakfast meeting na. Uray, tipan nakilangan naking ka na lamiis. Kasta ka di. Kasta nga ron, papa. No sumangpat. Agdiretso ni ti kwarto mi. Porque nabanog ka, no? Anyala ditan. Isuray tan ti bagbagakin ka, iha. Adapay na minsan. Parbango na si mangpat. Ngam impakada na kanya. Amaturo ko ni di opisina da. Ngam si mapot matlaang. Nabanog ka, no? Iso nagawid matlaang. Kayat mo ka diya kasaritak. Saanin, papa? Amang ano makaluksaw. Kun ibaga na nagpulong kada kayo. Sige, sige. Awan sa baling aramitin mita. No saan amang paliiw kinkwana. Sapay lang ko, ma. Tasaan apo may sa timbagayo kanya. Saan ko lakit ting amo? No kasano nga awatak. Masapola nakasagana ka. Tadagkel ti puno apay, amaramid. Wino na aramid ti asawam, ti ibagbagakin ka. Sinalbag. Anya daytoy ang mapaspasamak kanyak. Saan asumina iti panunot ko tinakita kitay. Saan ang mabalin nga dati sa bali ang mangagaw ka ni Carla kanyak. Kas itinakunag. Uray pakatayag. Nakasagana ak basta jak mapukaw ni Carla. Apay. At akadi sa bali pa'y alalaki iti biyak ni Carla. Malaksid kanyak. Jak ipalubos. Masapol asyakla ang tipagpaayan na. Awanan sa bali pa'y. Ketno atta. Uray nga tayo pakatayag. Mabalin na kalitag sarita, Remo. Makaturturog ak. Kahit ko taginanakan maturog. Kasta kadilatan akanayon, tunggal kidawag ti panagsarita ta. Irason mo, ti panakaturturog mo. Imbagak matan kan ka sakit ti ulok, kan madmadi ti bagpagik. Apay, anya ti parikot aya? Kastalatan. Amok. Ada pagsaksakitan ti ulo. Awan talinaay ti panunod mo. Ada pa kariribukam. Anya day ta nasasawamita? Sa anak abaturi mo. Adarik na. Kan adamat mapalpaliiw ko. Ibagamlaan. Noodan sa bali ang nasarakam. Sa bali kaitan. Dakulan tinagpaliw. Huston.
Di mo amo ti ibagbagam. Agim imon ka iti angin. Sapay na kuma. Takastang paiso. Sapay na kuma. Tanagbidotag. Tanumaduktanak nga da sa bali a paglukluk. Jak amon asaritaan. Ella, Saan aga po? Tawan anak ta akat laklak ang matan timang talikod kanya. Saan ko nga ipalubos akas talatan? Girl, I need you. I need your love. imbagak matenken ka. Ana sakit ti ulo ken madmadi ti bagbagik. Apay, anya ka di ti parikot aya. Kas talatan? Amo ka. Ada pagsaksakitan ti ulom. Awan talina ay ti panunot mo. Ada pa kariribukam. Anya dahi ta nasasawam ita. Sa anak abatori mo. Adariknak. Kan adamat mapalpaliw ko. Ibagam lang. No adan sa bali ang nasarakam. Sa bali kaitan. Dakilan tinagbaliwa. Guston, di mo amo ti ibagbagam. Agim imon ka iti angin. Sapay na kuma. Takastangag paiso. Sapay na kuma. Tanagbidutag. Tanumaduktanak nga da sa bali a paglulukwam. Jak amon asaritaan. Ella, Sana ga po. Tawan anak takat laklakam matan timang talikod kanyak. Saan ko nga ipalubos akas talatan? hustunan. Amom, awan sir-serbi da kita nga ibagbagam. Tasan apod no ti atap mo. Awan babae. Awan. Agat atap ka lang iti angin. Nadalos ti konsensyak. Nalakalaan nga ibagatay ta. Nadalos ti konsensya. Ngam sa balit ti sao iti aramid. Mabalin ka di. Kahit ko ti agina na. Nasakit ti ulok. Kit ad-adda sumakit kadagita nga ibagbagam. Awan es ka na. Awan kas kanakan ka. Ngam siyak. Adda. Gaputa sa balin ti madmadlaw ko kan ka. Kat di nak mapabasol. No kastoy tirik na kan panunot ko. Tasikamat laang timangmangtad iti mutibok nga agata. Anya? Iso siguradwam. Siguradwam asaan apod no ti atap ko. Tanupin mo no. Nasakit man ngam awan mabalin ko. Agsinatan. Ano na ito'y ang mapaspasama kanya? Bayat ti panangdengdengag ko iti kanta. Mapampanunot ko mati relasyon mi ken primo. Ti sitwasyon mi. Nangro na ti sitwasyon ko ken kuan. Agnanayon kadi ama ikadwa a babae iti biyag na. Akabitak latan. Nga iti uray inton kaanuman. Kat saan ko amabukudan. Makibingbingay aklatan iti pamatig na. At siyak mabukudan. Saan ko matakayat ti kastoy a relasyon? Ti kastoy ang sitwasyon. Apay. Apay nga isupay ti inayat ko. Amok asipod pa'y abasol. Ngam napigpig sa ti guyod ti puso. Ngam ti panunot ko. Diyak kaya ti kastoy. Ngam ad-adda ang nagturay ti puso. Ngam anya ti aramida kita. Kidaw
kadin kinirimo. Apalubusan na kon. Ha? At nagsardeng alugan iti batok. Ha? Sinurot na kadinirimo. Anya taramidag. Makisina kadin ken kuana. Remo, Pangasiyo nana. Kasaritak ko man ni Carla. talaga na puskol matiro pa man niya. Imbagak lang arudan, adikan agpakpakita. Kan sardengamon ti anak ko. May kamanan. Lading hitak nana. Nga ore pagsasawandak. Awan ang yaman na kanyak. Tinapatag kat makasaritak ni Carla. Pangasiyo. Awan dito iti anak ko. Nakita ki di kalman. Ngam saan ako na dimanon. Imposible nga awan. Saanak mo't lang nga pumanaw dito eh. Aging ga iti didak palubusan ang makisarita kan kwa na. Pagbalbalin ng dagpay nga ulbot. Nana, Nagawan abain mo. Siyak abakbakatan. Pagbalbalin ng nga ulbot. Sige. Aguray ka iti aging gat kay kayat mo no dama uray mo. nana, Sige. Nuday tati kayat mo. Hadakan ka. Ngamlading itag. Ipakaamok daytoy iti asawam nga adda ka ditoy amang gulgulo ken Carla. anya. Maaramid yu dayta. Nga uray mairamraman ti anak yo. Nuday tati kasapulan tapno magupod ang ti kinamaagyo adwa. Anya. Kay kayat ko pa'y nga agladingit ti anak ko. Ngam titong palbiag amay lumlum iti kapitakan. Gapo iti managpasol a relasyon nyo. Tadyak ipalubos dayta. Nana, Mama, palubusan na kami ngagsarita iti maudi agundaway. Panawan na kami bit, mama. Agsarita kami iti maudi agundaway. Girl, I need you. I need your love. Carla, ay ayatan ka. Ay ayatan nak. No ay ayatan nak. Ngam saan ang mailibak? Ang makibingbingayak lang iti dayta a panagayat. Taad dati asawam nga ay ayatan. Sigot mat nga among nga dan asawak. Saan punta nagilimod ken ka? Wan, kat akno nag-anagbidutag. Saan gayam arumbang daytoy a panagayat? Maawatan nak kuma. Tinaskan kat naragsakta. Nga ore addamay sa aparswa, nga agladingit, no maamuan na tiar aramiden ta. Carla, Saan kon akabailan ti agnanayon ang masaksakitan? Taamok adikan tumabukudan, Rimo. Nga agnanayon na akabit mo lang. Carla, Iso ang nakaikideng akon. Agsinatan. Palubusan na kuman. Taamok nga awan tuti pagbanagan na daytoy. Tadwa kami di tapuso. Lipatan na kon, Rimo. Daytoy yung timaudi apa nagsarita ta. Taamok. Iti kanito ang maamuan ti asawam daytoy. Masakitan lakit di. Kat amok tirik na ti addak kabingay na. Tauray awan karbengak nga agsakit tinakam na.
Tamakibing-bingayak lang itinasao apang matag. Ngam nasakit gayam. No di mo mabukudan ti may sa abanag. Iso maawatan na ko ma. Ang jak ka ba lang ti pan nakapukaw mo iti biyag ko? Amon, no kasano ti panagayat ko ken ka, Carla? Amok. Ngamsan mabalingag na nayon latan. Makibing-bingayak iti day tangayat. Dayta ko mamot ti maawatam, Rimo. Kano talaga ngay ayatanak. Patgam tikid daw ko. Palubusan na. Ang Panawan na kon, Rimo. Udno. Nasakit daytoy apa nagsinata. Ngam nasken nga aklunan ta ti kinapudno. Taamok nga uray si ka. Amom no anya ti kaipapanan ti kastoy a relasyon. Saan to ama taginayon? Saan ka di? Kan agbalinta ko maanatibkar nga agpadpada. nagsakit da ito'y nagtungpalan ti relasyon ta, Carla. No nasakit para ken ka, mas pa'y nasaksakit kanya. Tanasursuro ka nga inayat. Ngam para iti may sa aparswa. Nasken nga awaten ta ti kinapudno. Asaan ana ituding para kadata ti tunggal may sa iti agnanayon. So nga iulitak. Palubusan na kuman. Nasaya at nakapagsarita kayo matlaangan. Maudi ko man. Uwan, mama. Saan kayo magkanag? At tapay patagkukin ka ngayon. Denggan na kuma. Tapagimbagam da ito ibagbagak. Uwan, mama. Tauray anyat ar-aramidem. Kabit kantulata. Ket kasanon, no maamuan dagiti kalugaran tayo. Wen, maibagam nga awan bibiyang da iti biyag mo. Ngem panunutem kumati kinataom anak ko. Gapula ang iti managbasol nga ayat. May babain ka? Kaya't ko alam masan iti arak ti sakit tinakam ko. Daytoy lang ti makatulong kanyag. Tapno maiwaksik ti nagbanagan ti ayan ayat mikan ni Carla. Jak pulos namnamain. Akastoy ti pagtungpalan ti amin. Apay akas jay ni Carla. Adawag ko. Kat ni Ella. Hello? Ayan mo ka din. Rabiin. Kanapa yati kasi market yung opisina yo. Anya ka di mapaspasamak kan ka. Di mo matngarod ibaga kanyak. Nanya ti problema. Tapno amok matar aramita. Saan ko akayat nga agpugpugto ak iti agnanayon. Bye. I-off ko lang ito cellphone ko. Saan ko akayat nga damang singa kanyak? Nga agpapankin ni Ella. Aginumakit di. Aging ka iti mabarta ka kiti kastaunay. Ajak ammo ti lubong ko. Tapno malipatak tinagbanagan ti relasyon mi kan Carla. Matayak pa'y kat kuman. Tapno aggibos lakit nga rodan ti amin aladingit ko.
Gapo iti nagbanagan iti ayan-ayat mi. Ken Carla. Girl, I need you. I need your love. Urayan niya ti Aramidag. Saan ka makaturong? Pampanunutaglat na ni Remo. Andang atay kay balay. Apay nga inidap na ti cellphone na. Nalupat nga ta. Saan ko mati na maawagan? Madanagan ang unay. Kasla na kainom, iti pa nagsarsarita na itay. Anya Aramidag. Diyos ko. Anya kat nagpahiso ti mapaspasamak ken Remo. Anya kat ti magpurpuribor iti panunot na. Agpakataken pa ka. Agawit ang matlaan. Kaya't mo asawan, agawid ka matlaang iha. Uwan, Papa. Paitulod kan kaninatan. Saanan, Papa? Adamat lugan ko. Kung kabalak matang maneho. Ngam rabiin, ang mga nonya ti mapasamakin ka. Sige, Papa. Tapno saan kayo magdandanag tumanin kanya. Di manong natan ti maneho kanya. Mabit lang nga rod ta. Ayabak. Kat di uri agdaksin tulangan no agsuble. Uwan, Papa. Agyaman na kiti concern niyo. Aganad ka iha. Saan ko akayat nga dadaga sa mapasamakin ka? Saan da kapag danagan, Papa? Natib ka rakon. Nakasagana akmat iti pagbanagan ti panagden nami ken Remo. Nabartag ka. Wen. Naggapam. Saan ka di ngayon bagakan ka? Nga dak iti balay mi. Sinarong karak ni Papa. Sinarungkaram mo no anyal ti pulpulong mo kang kwanan. Okay. Ah, Aklunat. Imbagakan kwa na ti sitwasyon ta ita. anya? Sige, maturog ka kitin. Saan tamat lang nga makapagkinaawatan? Tadda ka iti impluensya ti Ara. Anya? Ngam saan ka maturog iti kwarto ta? Ah. Maturog ka iti guest room. Saan lakit ni ngagpintot? Adda na dagsan aparikot na. Kat isot ibarbarat ka na. Saan ati mapaspasamak kada kami? Saan akong patingga? Naskan ama amwag. Wenno matuktalan tiga po na amin dagitoy. Kat no adda mati ang matuktalan. Saan abumdang amang isinak kan kwana. Agyaman ak tanadanon ka ba di balayo, Remo? Papa? Kasarita ka? Lalaki iti lalaki. Saan ko akayat nga dadaga sa mabasama kiti anak ko?
Gapo itararamidam ita. Anya, Lalaki ta ngagpatpat na rimo. Kaya't ko tinasaya ta sa rintaan. Papa, Amo, ating pudno ti anak ko. Kat nagigtutak. Saan ko anam naman da jay? Tiga po na, nuapay asan naka ang maipaayan iti anak. Ngam saan ko maaday jay di panggabwa mamang loko iti anak ko. Tasan nabasol no may sama na lupas. Papa. Mawatang kamudkid di. Kas iti nakunak. Lalaki ak. Kan lalaki kamat. Natural ano mga asawa tayo, kalikaguman tayo, timadan iti anak. San ka di? Uwan, Papa. Ngam nakunakon. Sana basol nila no may sama na kasjay. Katitikano man san naka maipaayan iti anak. Papa. Di kaya't ko lang ay bagaking gaita. No ka po iti day di arason kat mga lakay ti kabingay na di tapamatag mo. Nasaysayat lang nga agsina kayo. Ngam dagsag sa gaba iti dinam. Kinasarita ng kagayam ni Papa. Uwan. Saan kong amo ha kinasarita na ka? Nalapit. Inarabid na layjay. Tapumana. Kasta ka di. Nga mapagbiit lang ijay Canada nga ayan ti kabsat ko. No anyaman ti imbaganakan ka. Saan mo kumakagura? Kas may sang ama. May saan naganak. Kitkitaan na lang ti pagimbagan. Wenno pakasiknan ti anak na. Ella. Kuma, ibagam kanyak no anya talaga ti mang burburibor kan ka. No atan kasukat ko, wenno kabingay ko di tapuso. Ibagam laang. Tanakasaganak nagsakripisyo. Tangay saan ko ama itad ti kalikaligumam nga anak. Ha? Ita, ibagam man kanyak ti pudno rimo. Adda ka din mangipaaykan ka iti anak. No adda, saan mo kuman nga ilibak? Na siya pa'y amismo ti mangyawat kan kakankwana. Anya. Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak, papagayam denggen intun bigat tituloy ti makalawa sa pakasaritaan a napauluan. Palubusan nakkuman. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Insurat kaniti direksyon, Lopimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country. Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo.